Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Khublei bagi pedang sobhai pi syakimat Khubor mentakajan met. Ini paishwa syakimat Khubor na Kylleng ke Jylla. Kikena pulih jong ki school bapher-pher hagashnong mau kerwat South West Khasi Hills District pat hapadeng gejing the jong labba ubajur klami renti harangkat gejing tho haki plakat bat gesopti bagi phong ban penpau gejing persya ya gejing di drug bagi jing khayi bian ya uni jing di ubasniu upenjot ru ya gejing em jong ki beriu. Ka Ganesh Das Government Maternal and Child Health Hospital kebadan halau meli Shillong kalayo jingi tho hakri India da ka belapen ko puram yaka da ka khusnam bronze quality certification da ka Quality Council of India. Kadika khusnam kadika jing itho ya ka jing la terekam jong ka hospital ka bahap bat ka bronze quality standard. Ulumba ula khalam ha ka surok lai lingkot langkerdam bat ka boni kali kla sakot hashiteng lenti. Ka subdivisional officer jong ka Ursula Civil Subdivision kala penmi ya ka jing penmana banado ka polite lik Jylliew on bo biang da ka por ya ki kali banyaj ha ka por min step ki kali on khangai ka surok nado ka por prabeje hado khalwi beje bat ha ka por min sngipat on khang nado ka por shibeje hado ka por sawbeje janmen. Kale nyam kenya khang kadika we ni ki jing kenya aingo aidem bishisin shisnem dakaraj yaki sodwar soluti bakata wertakan ki belong ki leishnong leiraj ki blawan kat kum hukum blei nadu handai kulong kuma banlong ki nongda nongker yaka shnong karaj neki jing roy jong ki jing sneu ka Pyrthei kamariang ki bawan hakidur baki rukom pera. UMLA ka juwa constituency ba wailat miki Jylla haka arpotrik Jylliew arajar arpusan ringkat kejing sendan lang jong ki officer ketenat PWD bat kiwe ula jurip ika kiang nong ba government college jowai de kejing non lang jong ka principal ka college ka kong LM dane bat kiwe. Ka Meghalaya Swimming Association haka arpotrik Jylliew arajar arpusan kalai khublei kitbok kitriang iki sangut kinong jingi ki ban sami khmat ya ke Jylla Meghalaya ki ban select Asian binta ha ke jingi kop jingi 78 senior swimming championship arajar apusan ke ban selong habu ban Neshwar Odisha da ka bu ha khmat ya ke thong ban kintiu ya ke jing penrung ya ke digital ha ka puli puthi ka office deputy commissioner ka West Hills District Jowai ha ka arpotrik Jylliew arajar apusan klasam hado arspa tli computer shikhat saudi ki school ki badan hapo ka Jylliew jong ka West Hills District linga pradhan mantri khanij kestra kalyan yojana labai pisa ka district mineral foundation ka Telecom Regulatory Authority of India na ka regional office ka badan ha Kolkata haka jinga trelang bat kamairang Presbyterian Science College haka ka khandai tri Jylliew arajar apusan klapinlong ya consumer outreach program ban pintip shikipat ba shaphang kisinjam ki pher ba ka try kla shim ban yada ya jiminto jongkinong thit nongpet ki deputy commissioner bat ki superintendent of police jong ki artli ki district ka West Karbi Anglong bat ka West Hills haka arpotrik Jylliew arajar apusan kliya kendok lang haka interstate border meeting ha border outpost Assam kebadan Hakanduli West Hills District kini ka jinga kendok lang kalong banyakaran halor ke jingkin turpot kebadang shen jong Karbi sekeshnong lapangap West Hills District Ukhenna oblajutip kum u Martinez kari khasi usambor lang renja ubedang shwan phai shalashnong namarba uyo shuti ulawan banyashim benta ha kasam khamti Children's League kablalong Helik Lina Mini Stadium hamolai modat beki kini kelempong ilek kai kelas dang laduk kah nyotrik Jylliew arajar arpusan usambor lang renja udang syak pentebet benta ha Mineria Academy hanong ba Punjab Kakinhun jang ke NCC 61 Meghalaya Girls Battalion klapriang buram ya ke Refines Wajri kablawan phai sila ka jong ke Jylla hadim bakala pendap ban kiu yu Mount Everest hakat pradrik ujemang arajar apusan kablai shimbenta ha ke NCC Mount Everest Expedition arajar apusan menta penginya phai shaki Khubor nakari ha ke jingra ke ya ke 11 International Day of Yoga Menteri ka Sarkar Pedeng Ubakmi Ikatan External Affairs US Jaishankar
Place nok tilang bat ke diplomatic corps Nehru Park ha Delhi ha ke singisat jan ha ke bau la banjur ya ke jing ye imsuk ha pedeng ke jai pendrio bat kamariang. Ha ke jing rakhi ya ke 11 International Day of Yoga ha ke singisat jan ke kinhun sipai border security force ke ba para ha kaput atari hajan keri Pakistan kalau penlong ya ke jing kilan met yoga halor kapang yoga for one earth one health Kladon hado syajar sispak ngot kinong ishim benta ki bikin thop iki sipai BSF ki officer sipai ki samla pule bat kiwe. Umindirang ba ka Jylla Andhra Pradesh UN Chandra Babu Naidu ulai ro umindirang ba do keri Narendra Modi ubla penlong ya ke kilan met yoga kum ka movement ka blai shim bentalang ha ka Pyrthei barok kowe hadin ba United Nation kala ai jingi tho ban penlong ya ke International Day of Yoga manla usnam ha ka puai trek Jylliew. Unoy lam jengki samla pule Nirmal Chowdhury baru MLA ka Sangaria Wabi Manya Ponai kelas syara hagi pulet na pelau jong ke Rajasthan University hagi steps ngi set jan halo ke jing keno bakla penthot ya ke examen bla penlong hagi ni ke sekolah kerbagi sngi kelanang jan sya ke election ke bansalong hagi Jylla Bihar ke jinga kawang keti hapreng kiseng san Pyrthei kelaja buat akirin san yalap election sya surap bak ke jing tak ki poster ke bekeno lai pojat kuwe ke seng san Pyrthei ya ke wepat. Menteri Sarkar pedeng ubakmi ya ke Tenant Defense Surajnath Singh hakas ngisat jan ulai alam ya ke jing rakhi ya ke 11 International Day of Yoga ha ke headquarter jang ke sipai India ha ke Shnang Udhampur ke badan Jammu and Kashmir. Tangapo sitayo bagaling sun Air India flight AI hispa nyopowe ke bemi na Ahmedabad ban Malaysia London kala Pyrthei mentaklami ke jing sya kentho balai pojat bersya ke Air India ha ke rensan X hakinong let jinglet ki baju pendan kam ban let jinglet lagi lingsun. Ka Central Bureau of Investigation clear kurup ya kepisa thok ka bakot hado shispa prapulai klur blapen priang da ka company Shimet hanong ba indoor ke blatip kum ke MS Dirt Gobicon Limited. Ka CBI kala Kamru yaki arun ki brio ki bekin thop yu Govind Chandra Hansda ubedai senior manager jong ka Punjab National Bank badi umod Firoz Khan halo ke jing keno beki degi badan keti ban pen priang yaki lot bisa tho deki spa ngot ki pat ba ki bahye ngasam bat ki officer sarkar hakas ngi tho dieng kilai ku blai khat do eka samla lamun them singson kebala apun drus nam karta kebla klat no ka jing bethai jong ka lingsun ke Air India kebla ja hak khat atrek Jylliew wada pedeng ke jing kan a dai bendro ka bajur shua ka jing rakhi ka le nyam id Umindirang ba ka Jylla Assam Himanta Biswa Sarma ula penmi ke jing betha ka bakor bha yiki Borsen Shah district baki deben pitngor ba baki deben pentre kampura ya ka Assam Cattle Preservation Act ka an ka bakhang ban shalan ban shodo yaki masi Kiu plet ka Kolkata ha ka sngi tho ding kila phak tin Shah ka Regional Passport Office ha West Bengal da ka jing kerpat bakan pendam no mardor ki passport blashna lingba ki dollar thok khamtam ke jing ai ki sernot sngi kha bathok ikis nem sngi kha menta pengla poi shaki khubor na Kylleng ke Pyrthei President John Grey United States Donald Trump ulayai ban halor ke jingkam bolala ban khanglat ye ke thma pedang keri India bat keri Pakistan bat pen pauru ye ke jing sngosi bo shim layo pedang ye ke khusnam Nobel Peace Prize what happening ke jing trai shitam President John Grey United States Donald Trump uloong bakalong ke bajuat ban kerpat ye keri Israel bakan sange no ye ke jing ther namding persya ye keri Iran Watla ula persyang ban penkut no ya kan kajing kenat hapdeng kini ki artli kiri. Ka Under Secretary General for Political Affairs jong United Nation ka Rosemary DiCarlo kalau ong bakadei tang kajing keren ya sngo thu jingmut ka bla ban pilip no ya keding ka baklang hapdeng kiri Israel bat kiri Iran. Director General jong ka International Atomic Energy Agency Rafael Grossi ulama ham ba ke RB nuclear kan kata ke jing im jong kinong shong keri Iran hadin bagi sipai keri Israel lapin julor ye jaga permi nuklear jong ke Iran ka sarkar Russia bat ka sarkar Ukraine hakas ngi tho ding kiliapen phai mar Kylleng ye sipai plasha kem koidi hakathma le tho ka defense ministry jong ka sarkar Russia
Kejinga pen pai mar Kylleng yaki shipai belasya kem koidi kalong hadin baka Russia baka Ukraine kila pediang yaki jing ya menjur kebelong hak Tarik Jylliew araja apusan hi Istanbul. Kishipai ke Israel Defense Forces hak siset jahan kelakam bekla yok ban penyap yu Syed Izadi uhe officer jong katanat shipai kiri Iran ya ublangit bude nong sandur jong kenhon shipai kiri Iran ban penjat napang ya kiri Israel. Laya thok ba u Izadi ula syak penyap hak jing kerwet jing shipai Israel deki namding hak tan om kebadan hak kiri Iran. Kishipai ke Israel Defense Forces lingbau kerwo bela penapat ba hak sini thok dieng kala pentep baka yok ban penyap ha Central Gaza yu Ali Sadi Wasfi ubri senior commander jong keseng le nok Palestine patip kerteng komka Mujahideen Brigade. Buntli kiri ha ka doba Asia basyathi bekintop yeke Thailand, Cambodia, bat Vietnam kila rakhi ke International Day of Yoga ha kesinset jan bat palat sa jar ngut kinang shimbenta ha Thailand kile shimbenta ha gajingkilar met yoga ha phalau jong ka Chulalongkorn University ke badan ha Bangkok. Kiri ke badan hajan ke Duriau Pacific bekintop ya kiri New Zealand, Fiji, Papua New Guinea bat Tonga Haga sinset jahan kelar ke 11 International Day of Yoga daga jinga shimbenta lang jigipat ba nong shoshnong bat kintop ru ki kena school bagi samla puli. Tikita kelangi khubor hakimat kimat mentakajan mit Khubor.